gasore bw'imvuke gasore baraho yaje gushira karo impamyabushobozi batiki batawe amakosa yo yarakora ntaco byatwara umwana kumushira ku ishuri abanyuze nyene kandi nta makosa yakora atari byiza akora ibyiza gusa rero gasore babara tuvuge ngo muri make nta makosa yagenda arakora mu hira nyene hari uko yanga amahirwe nta hanze iyo mu wa mbere honyine yarashiwe kuduga mu mwaka wa mbere ariko amaze kurenganura cyabanje novuga ati ndagunda kugira umuvyeyi nyene ndazi kutuwe cyane muri make ubuzima bwaranze gasore kushikaniza haruse iyo gasore aru gasore yamaje mu prefecture uburendi bidasi gasore babala waratinda ufite umwana aciye ubwenge niwe mwana mukuru ufite abana benshi gasore none umutegurira iki kubw'ino mpamyabushobozi kumunezera guteye kuri umutegurira iki ikado nini ngo adashobora kuvuga nk'umuvyeyi ikado ya mbere yiwe n'urukundo rw'umuvyeyi bizamuye utegura kumwigisha universite bimeze gute inyuma yo kurongoka cyangwa atoca kuma muri komite irindira izindi mpamyabushobozi kuko nawe yabimubwiye urabimwemerera nyene uzomufasha muri university nyene ariko ariga koza amafaranga bari menshi yego n'ubundi nta cyane nigeye akora kidakira hanze sinigeze ndagushimiye cyane kuko bihanganye n'umuvyeyi ugakora ibintu byose bisabwa n'umuvyeyi felicitation girikira umuvyeyi nyene umutekere umuhezagiro w'umuvyeyi kandi umwana mwiza nterisha ibyakora ndetse cyangwa kubandanya ndirisimana n'inzari hari gahunda yo kubitumira akora mariage afise ntaranyere ku muziki uramaze kubimusaba oya nabanze yige nashaka wanzanye azanyeka ko yaje university icyo shaka gasore agiye kubandanya university na master je numva no imusabiye na master mwigisha turabashimiye cyane ko yabaduhaye mwakoze kudukiza akanya kanyu badaya muryoherwa ndazi turagiye guserura ahantu hakomeye cyane tugiye kuryoherwa